Good morning. Today we have discussed about folding. Folding means up and down and push. That means an example. Best example. Has. Do that. What? بمدل فاي تشير ماني دفع ولا ماني دفع أقول لك كذا and it is quick means the settlement of it is vibrate أيتردن أنت تشير أيتردك تس ضرر ولا قالوا مريض كمان تزور لا مثل الحمد لله تذكر هو ذاتي إيرس باستا كفر كذا حتى تالي كحل تشير حتى لا تنتشير نيرو خميدة مريت فتيرة بمريت بتقاطع على النجرة فتيرة بتقاطع على النجرة وش أول نجرة على المخ كمي ما الذي تردد تشير دي صاحبنا نقول فوق حتى موازع لما يجبوا سو ساقهن እንጂ ጉዳትህን አታሳየው ዓላማህን አትቀይረው ወደ ዓላማ የሚወስድህን መንገድ ግን ትቀይረዋለህ ስኬታማ ህይወት ለመምራት 3 ሚስጥር ልንገራችሁ አንደኛው ሚስጥር ፍርሃትን ማስወገድ ፍርሃት ከእስር ቤት የባሰ አደገኛ እስራት ያመጣል ማንን ነው የምትፈሩት ሰይጣንን ነው እሱ የተሸነፈ ነው ሰውን ነው በእናንተ ጉዳይ ጊዜውን አያባክንም ማንንም አትፍሩ ፍርሃት አደገኛ ነው ስለዚህ ራሳችሁን ከፍርሃት ካወጣችሁ በኋላ ነገሮች and also press this bell icon